Ar ôl pwyso'r chwiban gyntaf, dim ond 6 munud gymroddi i'r tîm cartra sgorio'r gol agoriadol. Croesiad gan Uwch, ac yna ar ôl ychydig o flerwch yn y cwrt, trawodd Bethan Lloyd y bel i gefn yr hwyd. Rhyw 2 funud wedi hynny yn dilyn rhediad nerthol ganddi fe greuodd Uwch i'r ail. Y bel yn cael ei tharo i mewn gan Thomas y tro yma i ddyblu sgôr y tîm cartra. 10 munud yn ddiweddarach, dyma gyfle arall yn dod i bord Talbot, pel hir yn syrthio i lwybr Thomas, ergyd nerthol ganddi a'i hail am y prynhawn, port Talbot tair Cascade dim ar yr hannar. Gyda hanner awr o'r ail hannar wedi chwarae daeth cyfle cynta'r gêm i'r ymwelwyr, ergyd Annalise Lewis yn cael ei harbed gan Vicky Beddoes. Hwna fydda unig gyfle Cascade, a 5 munud yn ddiweddarach daeth 4edd gol i bord Talbot, diolch i Jody Passmore y tro yma. Roedd hi'n brawn anodd y tu hwnt i Cascade wrth i Loren y Môr i gwneud tîm 5 i'r tîm cartra. A gyda ffrynhawn poenus Cascade bron ar ben, fe rwbiwyd halen yn y briw gan bord Talbot wrth i Laura May Walkley gwneud tîm 6 i ddim. Mae cwbl o gemau galed yn dod lan nawr, oedd eisiau ni gweithio ar rai pethau a gaethon ni'r cyfle heddi i trio fod bach fwy trefnus yn rai rhannau o'r gêm. So oedd hwnna'n neis a mae 6 gol ar ben hwnna'n bonus wedyn. Our defensive organisation's been great. That's the 3rd clean sheet in a row now, which, you know, after a 5-1 hammering against Cardiff at the beginning of, I think it was the end of March. I can't ask for a better, response from the girls. I think we've only conceded 1 goal since that game, so onwards and upwards. That was a tough one today. The first half, we started really slowly. When we let them have 3 goals in the first 20 minutes, wasn't good enough. Second half, we did come out and we gave it a real good go for 20 minutes, half hour. But I just think it became a little bit too much for us in the end.